Assalamualaikum Ibu Ayu yang terhormat. Salam. Mulai ketika mereka mata Ibu Ayu mada kumai tagi kun conggo ita 15 baanto ini. Conggo ita di mada 20 miliar. Iya. Kawaramu ita rengga hanti madare isi wara piti di colakaimu mai sitap umanahu, mai sitap danar dembinahu. De, wara piti mi ita di colakam conggo di mada ke 20 miliar. Mai doh TSS doh tatawa untuk tatawa ondai. Mada waktu lo kau, conggo ita 20 miliar. Iya, Mada ake di mamai sita uma ita, kumai sita ku danar dembi ita ake. Mada orang mai aku buku ke, bitana tangan be ita kaso. Iya, mai ne TSS untuk tatawa ondai. Kira wai ke emosi. Ibu conggo iya. Eta perang yang mata ita. Muhadat mata ita. Ang conggo 60 miliar tiga bercolong-colong jabre ada conggo mata tas ita re. Iya, mati enggak dicolang conggo re. Ani tilong nak keter kina. Dia nasi mat colang conggo ita re. Aku pikir colak kayu. Iya, colak pe ojani. Sentak beta. Do tatawa. Tanda tangan tu ke. Anu tanya tanda tangan, tanda tangan. Tanda tangan tu mata dia mai cita uma ita dalam dembi ita ke. Kilo nuntune tanda Sentak beta tanda tangan ke. Colak, enggak dicolak. Pero tanda tangan. Oh, mana ita perang mata ita. Nanti dah penuntunin cara. Kilo kayak jangan saya. Kumana tayo? Awal ni, ang pamilya mapatang hal. Tuman choco tamacha ke rumah. Yang